Maya payabak po kaya katamongan. Kaniting banala kapag masusyan, yabiatala po karing kaya katang panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari si Sardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Jaime and Adena David and family, Lucas Theo Lopez, Tony and Helen Gozun and family, Joel and Mary Ann Soliman and family, Ronnie and Flor Cruz and family, Nat and Kathy Borla, Frederick Arthur Tongyo, Edwin Halayay, ning apostolado ning panalangin, Regis Evaristo and family. Para king kapasalamatan na king mag-birthday, Juliana Isabel Manabat. Para king special intenciones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Stephen Floyd Gopez, Camille Angelica Nuki, Patricia Foronda, Jelu and Christine May Manansala. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Rubia Gonzalez, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Duruelo, Irene Notencio, Pauline Dayrit, Max Herana, Ina Nicole Soriano, Emmanuel Pineda, Herminia Gatus, Rudy Malyari, Archimedes Kayanan, Francisco Velasco, at din sablang kapatid na masakit at din sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ni Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, Antonio Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Socorro Tiksay, pamilya ng Eusebio at Norma. At para king alangangang kapayundawan, daring kapatid tamong Mayangobye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Chernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar Umali, Estrella, Virginio, Jacinto, Iluminada, Rosario, at ding sablang kaladwak yung purgatorio, at di tangalang makaga nakakarela, at ding sablang mete ulining pandemya. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong at king kaligtasan daring kaya katang frontliners laban king COVID. Sound check, sound check, sound.
Medyo naningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banala, manatili kaya kayungan. At kekan timorin. Pagmasusyan tayo ngayon, piyesta na ning Nuana Birhen Maria ning Santo Rosario, ing mumuna ng patron ning kaya kayong chapel, bayo ya meging St. Jude. Kaluguran kong kapatid, mitipon tamong ngeni, ban kanita koronanya, ing imahen na ning Birhen, ing Reyna ning Santo Rosario, at ing Ninyo Jesus. Ngening pupugayan tayong Nuana Maria, induning Diyos, antimong kaya katang Reyna at Patron, antimong induning banal kapulungan, ketiking parokya ning San Judas Tadeo, makiapos damo king alimbawa na, at tayim-tim tang makramdam king amano ning Diyos. Ngeni parangalan tayong Nuana Maria, migit palak karing kerubin, dapat kawangis tamo, manalangin tamo ban kapamilatan ding panalangin na akamtan taming kabanalan ning biye. At malala makasalpantayanan kapanaligan at lugod. Nganing pagkapilitan tang gawan ning kaburyaning Diyos, king sablang bage. Ginupupuryan da ka, uling mitmo ka king pakalulot katuliran, bigsak mula ring mga tasalubat tinasmoding mapakumbaba. Ginupupuryanda ka, uling mitmo kaking pakalulu at katuliran. Binyeme kaya kami ing pekamatas diling halimbawa, ning kaya kang dibinong kabyasnan, king misteryo ning amanong mi katawan tao, at ning kayang birhen na hindu, ing kaya kang anak, gewa ng mababaning kamatayan, tinalakad, ming maligaya at likluking kekangwanan anting ari ning metosikluban. Ginupupuryanda ka, uling mitmo ka king pakalulu at katuliran. Ing Nuana Birhen at kinilalaking kayang sarili anting alipan, meging indunen ning talapangabus, at ding mibayit miyuman king kayang anak. Ngayon imitas siyang migit karing anghel, pangadi nakatamungan king ning Reyna ning pakalulu at grasya. Ginupupuryanda ka, uling mitmo ka king pakalulu at katuliran. Bendisyonan mo kami nganing kukoronan milarening imahin ning indong Birhen at ning kayang anak. Ginupupuryanda ka, uling mitmo ka king pakalulu at katuliran. Papasyag mi Kristo anting ari ning metosikluban, at mamauz kami king Nuana Maria, kaya kaming Reyna, lumakad kami sana king pamakiwangis karela, may dadawon king kekeng sarili para king ikasaplalaring aliwa, masaya king kabilyan king biyeiti, minsan na yaldo damdaman miya sana yung kekang boses, mangumbira, kaya kami ban magdaton king banwa at tanggap king korona ning tagumpe. Ginupupuryanda ka, uling mitmo ka king pakalulu at katuliran. Ngayon po, maganap na po yung pamangorona, king kaya katamong Nuana Birhen Maria at kang Ninyo Jesus.
Gubat na po ning rosaryo, ngeni po ing scepter. Pamangorona King Niño Jesus. Birhen Maria, apangain tuliran ming nabangnan ing ligaya, ning pamanyubling miye, o lina naman ning pamaylasan at kamatayan king krus.
ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Luklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ring dapat ding apostol. Kay bat ning pamaitas na banuang Jesus, migbalik la Jerusalem ding apostol, iba't king bundok ding olibo, ayatin mong anggang metong kilometro karayo king siyudad. Inyang miras la king siyudad, tinagdus lang meni, ketang kwartong karelang pitutuknangan. I Pedro, i Juan, i Santiago, i Andres, i Felipe, i Tomas, i Bartolome, i Mateo, i Santiago, ay anak ng Alfeo, i Simon ay aktivista, at i Judas ay anak ng Santiago. Maralas lang mititipon, ban miyabe-yabe manalangin, kambering babayi, i Maria, ay ima ng Jesus, at ding kapatad na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impaki batamo po karing dalit, mipuriyeng lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Mipuriya, ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Ikayong talasuyo ng Ginoo, purian nye ing kayang lagyo. Manano na sanang ing lagyo ng Ginoo, yang purian dangeni, at king kapilan paman. Manibat king aslagan ning Aldo, ang gaking albogana. Ing lagyo ning Ginoo, purian niya. Ing Ginoo, maghariya, karing sablang bansa, lalagpus king banwa, ing kayang ligaya. Nino ing kawangis ning Ginung kaya katamang Diyos, ang makalukluk kin trono, karin king banwang matas. Dapot, karin ketang kayang kabilyan, tatandoya, bang banwa, at yatu, akit na. King pangapase ring kalulu king gabun, kaya lang babangon. Tatas na noman ding atyu king malukang kabilyan. At karing prinsipi na layayabe, karing prinsipi ning balen na.
talakad tapo ban parangalan ing mayap pabalita. Itangan po, mapalad ka, O Birhen Maria, uling penwalan mo, king pengako na keka, ning ginong malpaltutu. Ginumanatili kaya kayo At kaya ka timorin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang kanam na ng bulan, Elizabeth, tinubod na ning Diyos, ing Anghel Gabriel, king Nazareth, ing metong karing balen, ning Galilea. At inyang balita, para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong alalaking milag Juan Jose, ay ba't king lahi ng aring David, Maria ing lagyo na ning babay. Di natangya kayang anghel at nga na ing kapayapan manatili keka. Ing Ginoo at syukeka at pepanwana na kang emonano. Tutuyang melingas ngas alubi Maria, uli na ning amanong sinabi na ning anghel at isip-isipan na nung naning kabaldugan na niti. At nga na kaya ning anghel, Maria, kami tatakutan, ulinging Diyos meging malam yalub keka. Milamnan ka at ibait ming meto nga yanak alalaki at pamalagyuan ming Jesus. Maging marangal at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning ginong Diyos, antimoy David apipon puna na, at iyeng maging ari daring lahi ng Jacob king sablang panahon, at ing kayarian na eya mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari iti ka ba nga kumetong kong dalaga? Pegibat na ning anghel ing banalaya espiritu datang yakeka. At ing upaya na ning Diyos, lilunga na ka. At uli na niti ing banalami bait keka mayaw siyang anak ning Diyos. Lon may Elizabeth, akamag-anak mo, sasabihan na ring tao, kingene mga anak, dapot ngeni kanam na agyamang matuane. Uling alang bage ayena apapalyarian ning Diyos. Aniku alipa ning Ginoo nga ng Maria, malyari kabud kanako, itingging kasmong amano. At likwane ning anghel. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo. king kakatamong ordo, itang lalon, nung nanulareng readings, nung nanulareng gospel, balang misa, ing makasulat ta piyesta, Our Lady of the Rosary. Pero kening misal kapampangan, agagamitan tamo, potang magmisa tang kapampangan, ing makasulat, Our Lady of the Rosary, nuan abirhen ning Santo Rosario. Kabud Rosario.
atin yang digtong santo ing misal Kapampangan. Ingaus daking pisamban maragul king Angeles. Ingaus andang pisamban maragul king Angeles ing Laguna, Holy Rosary. Den aliwa pang Paris, ketiking Archdiocese, then namang Lagyura, either Our Lady of the Holy Rosary Paris o kaya naman Santo Rosario Paris. No nga pansin nyo, akabud Rosario, tatayid de, ing amano, ing salitang santo, kaniti. Ot kaya tatayid de pa mo, ing santo. O teda niya ausan, Rosario, Rosary Paris, Our Lady of the Rosary Paris, o ba't pa mo, Our Lady of the Holy Rosary Paris. Ing kanong usual, tatayid siya ing word a santo, kareng tao. Kalupa na mo ning Santo Niño, o ning Santa Maria. Dapat ngeni, santo nga tamo keng Rosario. May ngariya kano keng Cruz, Santa nga tamo keng Cruz, Santa Cruz. May ngari mo keng puso, Sagrada nga tamo keng puso, Sagradong puso. Gagamitan kano kareng tao, ing word a santo. Malyariya naman kanong gamitan ing word a santo, agyang kareng tao. Malyariya naman kanong gamitan ing word a santo, agyang king nanuman. Nanumang makapagbanal, nanumang makakayap, nanumang makanuan, nanumang makasagrada, makasagrado, malyari ang itayid ing salitang santo. Taya kabud ausan Rosario, nun ausan tayang Santo Rosario. Tiglong ding santo king salitang Rosario. Kasi kano, king Rosario, malyari tamong maging santo. King Rosario, malyari kang maging santo. Malyari nakatanggawang santo ning Rosario. Nung makananong malyari nakatanggawang santo ning Cruz. Nung makananong malyari nakatanggawang sagrado ning puso. Malambat yaing pangading Rosario, limayang misteryo. At balang misteryo, meto nga yigpami, apulong bapo Maria, meto nga ligaya, malambat ya. At lalo yang maging malambat po ang ating yang litanya. Lalo na po tanggawan de pang scriptural reading sing Rosario. Lalo yang lalambat. Nyapin makainip ya. Makapanuya, makatundo. Inyang anako po tang managkat na itatang kong mag-Rosario. Sabihan ko na kantang sarili ko, o inineng parusa nga pon. Siyempre, anak ka pa mo, wala ka pang kapibabatan. Makasiklod kepa mo, magumpis na king mo muna. Ang gana king mayari, ka pwedeng lukluk. Uling lawen na kang marok mata. Mga di kami kayong lalo na king marok mata. May kukontra lareta. Pero king malambat a pamag-Rosario, karinya kanu mas masukad. King malambat, karinya kanu masukad ing matibe. King malambat, karinya kanu maporma, mayubog, ing kapibabatan, ing pamagtiis, ing tiyaga. And this is what martyrs had. Tibe, tiis. Kano king malagwa, king malagwa, maporma, mayubog, ing kapibabatan. Milalako kapin, uling mesa ne ka king malagwa, milalako ka agad pasensya. Ka matiisin, king malagwa, yung maporma, mayubog, ing kapibabatan, ing pamagtiis, ing tiyaga. At nino mang misasadsad, nino mang susuku, nino mang mag-give up, king nano mang bagay, lalong-lalo na po tang kasakitan ng pisasabyan. Ilapin deta reng taong sane, miyubog, keng malambat, atin lang tibe, atin lang tiyaga, atin lang
tiis. Meging lang santo ring martir. Bakit? Kasi king karelang tibi ang po pang pamagtiis. No ka rin niya me porma ita, king malagwa. No king malambat. Yeah. Ing kanong rosaryo, nung akit siya tayid-tayid, ya balang butil. At inyang katayid kin bandang wanan, at inyang katayid kin bandang kaili. Bayu, at inyang katayid, kaibat, at inyang katayid. Nano ing tuturunan iti, tuturo na wari ka no ing ulaganan ing kakatamong pamitayid-tayid. Tuturo na wari ka no niti ing ulaganan ing inclusivity, ing ulaganing gana-gana, kanya-kanya, ing ulaganing gana-gana, grupo-grupo. Itang alang malalakwan, itang alang mumuna, itang alang mababating, pare-pareho, pante-pante, agnan-agnan, nino ring paintunanan ni nga pong Ginoo, wari, ding mawawala, ding malalakwan. Pota ka nung misa na kaketing ulaganan ning gana-gana, agnan-agnan, sigurado kalupanan ning Ginoo, pantunan mula, detang malalakwan, ampong mitatawli, kasi murimu, gana-gana, kayabe, inclusivity. Ing rosaryo ulit-ulit ya. Ulitan yang makatapulo ing Bapo Maria. Dahil nga liwa lalo na rin, katoliko. Mamamagsistida katam. Bala mo kano, bala mo tape recorder tam. Ulit-ulit, yang iya, lalo na itang bala mo, makaprogram ne, lulwal niya king asbok, Bapo Maria, mibno kaking grasya. Ulitan niyang makatalimay ngigpami, ing ligaya, ing, Jesus ko. Ela pa kaya berat ang igpami pong Bapo Maria, kaibat na ning sasalpantaya. Karengaliwa ing ulit-ulit, makasora. Ing taong makulit, makasora ya. Can you endure ulit-ulit? Mo ing rosaryong ulit-ulit, ing makasora, ing makasawa, agyanging taong mikakasalang ulit-ulit. Makasora yarin, makasawa yarin, can you endure? Mo ulit-ulit, nune, ing taong mikakasalang ulit-ulit, can you endure it? And if the answer is yes, then, malagwaya kaya ka. Ingutos na ning Ginoo, pilang pang Domingo yung milabas, mamatawad ka 77 times. If you can endure ulit-ulit, issue kaya ka, pisasabyan kaya ka ingkotang ng Pedro, king Ginoo nung makatapilan niyang beses mamatawad king kapatid ng mikasala. And if you can endure ulit-ulit, sigurado, misane ka keng tolerance. Tolerance ka rin palaging may kakasala. Tolerance ka rin stupid, ka rin malalakwan, ka rin may na. Tolerance, yan yung kailangan na rin taong may kakasala. Paulit-ulit. Tuturo na lang ng rosaryo, agyang etabalo. Dating ugaling santo, dating ugaling makapagbanal, dating ugaling makasagrado, unconsciously, subconsciously, etabalo, they are being ingrained in us. We are being programmed. Karening ugaling makapagbanal, mitatanamla, mitatatakla, dating ugaling makapagbanal by praying the rosary. Santuya, ing rosaryo ning Hindu, Holy Rosary. Uling king rosaryo ning Hindu, malyari kang maging santo. Lakad tapo.
Jesus ing kapansin-pansing dili king birhen ay indumo ya ing kasalpantayanan. Men wala ya te gulaling ng lubos ing sarili na keka pamiisip amano at dapat ngening manalangin kami Ginoo ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginong Jesus, kingke kang ebanghelyo, panagkat mo ing kasalpantayanan, ititinggap mi king binyag, dapat alus emeragul. Idake mo kesana, king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong indo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoo, binaming pagmulalan ing kasalpantayanan ning indumo, inya awsan miyang indumi mo naman. Ibiye mo sana ing lugod, mitagulaling king kaya kaming sarili keka, antimo ing depatana, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ibiye mo sana kaya kami ing tetagantuki karing bakas ng indumo, ating tiwala karing mamuntukan ming espiritual. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ibiye mo sa kaya kami, antimo anong makanano mong binye kang Maria at karing minunang Kristiyano, ing katapatan king pamakirake, king metong atinape at metong akalis. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ang gapana sana ning Diyos ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Simel at Clifford Ray, Jaime at Adena, Lucas, Teo, Tony at Helen, Joel at Marian, Ronnie at Flor, Nat and Cathy, Frederick, Arthur, Edwin, ding apostolado ning panalangin, Regis, ating pamilyang Alderite, Cambeda, ding kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan ning mag-birthday Juliana Isabel. Ipagkalam na sa ing special intention dari Mary Manette, Nelson, Joselito, Dick, Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Stephen Floyd, Camille Angelica, Patricia, Jelu, Christine May, at Nat at Cathy. Ipagkalam na sana ning Diyos ing kapag nasandang speedy recovery, good health, ampong healing di Benita, Remigio, Rubia, Melissa, Maricon, Ronnie, Perry, Rose, Milgar, Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Max, Ina, Nicole, Emmanuel, Erminia, Rudy, Archimedes, at Francisco. At ding sablang kilala tamo na masakit, ampo pa ding ating pang-COVID king kasalukuyan. Ipagkalam na mo naman sana ning Diyos yung pamanantabet protection ning Banalay Espiritu king pamilya dari Ani, Antonio at Josefina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford Ray, Socorro at Eusebio at Norma. Ipagkalam na mo naman sana ning Diyos ing kaya katamong kapag nasa nakaligtasan king balang metong at karing kaya katang frontliners laban pa mo rin king COVID at Yulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatatang Miango Bie, Emmanuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Cromwell, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Virginio, Jacinto, Iluminada at Rosario. At ding sablang kaladoking purgatorio, datangala ng makaga nakakarela, at ding sablang mete, uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ngeni aduan taming sarili tamong kapagnasan. O Ginoong Yesus, ingindong birhen, binyena ing sarili na, ating sablang atyo kaya, ban kanita, asoy wana kang mayampat akatapatan. Pagkalub mo sana ing grasya, maniwala keka, anti mo ing gewana, ban, apagsilbyanda ka naman. At ding paraming tao, anti ing gewana ning indong birhen kekaba ning biena. Ikang mabibiyat magari manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon matanggap ya, arapanan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Ginoy, tingdaon ka ring gamat mo. Hingi kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. Hingi katamo yung kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang, sopan mo kesanang matangpang makapidawon karating ayin na yang pangmi, at makapigunam karing banal a misteryo ning kabubugtungan mong anak, bakeng mga intulid numabang king pengakuna murin, Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo, At kaya kanti mo rin, iyat na yoring puso yu. makayat na no king Gino. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at batulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos king alananggat lubus, mayupaya kawang parangalan miya ing Nuana Birhen Maria ning Santo Rosario. Mapalad diyang dili ka rin sa blang babaeng Mala Birhen. Kaya kang piniling maging induning bugtong mong anak king kayupayanan ning banalay Espiritu. Ing Birhen Maria, meging tunen ng induning kaya kang anak, abeyit na antimong sala ning metoyatu. Kambering sa blang koro, ring angeles ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makiyabe kaming alangtok ng babya kapuryan keka at ngaming ening kakanta. Kaing panibataning sablang kabanalan, uli na nita pagparalampo mi pabanalan mula sana dening ayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami madyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan king waning tinape pepasalamat yakeka pirasone at binyene karing kayang disipulo nga natanggapan ye iti ikaw ngan at kanan ye iting kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan king waning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayang disipulo, nga natanggapan ye iti ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tauban, kaya tami patawaran laring kasalanan, adaptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryoning kasalpantayanan,
kan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, larawan miya keka iting tinapen na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ning pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban sumuyo keka. Apakumbabaming pagamuwa mo king ikaming ansang, misulusulo king katawan at daya ng Kristo tipuna na kami, anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan be, o yigpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, i Francisco, ning kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawa na, at manenayang pangasubling miye at ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye, alang anggaban. Kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe da ring apostol at ing sablang santo, at inupad king malmong kaburyan, king kekabanan ning panahon, Oryan dakat paligayan kapamilatan ng Eso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya igpang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupuryan dakat parangalan manggaman king alang angga. Kapanaligan at lugod king igpa, karing ama nung tiro na kaya katamo ning Ginoo. Sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Baan king kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo.
Mula sana babalik danding kaya kaming kasalanan, ing lawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan agpangking kaboryan mo, ikang mabibye at magari manggaman kingalanangga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timurin, Ipakit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yato, nuwan na ring mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Pagkatanda kayo nga pungining si Claude para king act of consecration to Our Lady, Queen of the Most Holy Rosary. Prayer to Our Lady, the Queen of the Holy Rosary. O most clement Virgin, O tenderest Mother, O sweetest Mary, Comforter of the afflicted, and refuge of sinners, mediatrix between God and man. You are Noah's ark, our salvation in the deluge of sin. You are the rainbow of peace, our reconciliation with God. You are the dove that bring us the olive branch of peace. As a token of your maternal love, you gave the Catholic world, through your Son, Dominic, the Most Holy Rosary. Through this devotion, pagans were converted, heretics brought back to the true fold, enemies of the Church vanquished, and Christian society reformed. Queen of the Most Holy Rosary, we call on you for assistance. You alone did overcome all heresies in the world. Deliver now your Christian people from the snares of the devil. Great was your love for this nation, for when the enemies of the Catholic religion threatened to take away our faith, you saved us miraculously through the battles of La Naval, and thus secured for yourself the title of Queen and Mother of our nation, and most especially here in our parish. Look down with mercy on those who are deceived by the evil one, that they may renounce their heresy and return to the unity of the Catholic truth. Illumine our rulers in our government and our clergy in our archdiocese, that under your divine guidance, they may govern our nation as worthy representatives of God. Inspire us all to study our religion, to fulfill the commandments, to receive the sacraments, which are the essentials of true Christian life. As we became Christians through your intercession, we also hope to live as such under your protection. With your rosary as our anchor, we hope to reach that heavenly kingdom, where for all eternity we can have you as our Queen and Christ as our King. Amen. Amen. Palakad tapo. Mag-offer ta na po kanyang karingkakatangyang pangasampagan.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, kapamilatanan iting banala Eucharistiyang kaibat mi pamong gimpanan, papasyag ming kamatayan, at pamanyubli ng mebye, Kristong anak mo, ipagkalob mong makapakiyagom kami sana king kayang pamaylasa, ban makapakirake kay king kayang tula at ligaya, king biye alang ang gaitiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Impong Santo Rosario, mighandaya, migtauya, kaibat na ning misa, ikayungan, agkat na kayo king kayang tau, king kayang handa. Nung makayarap ko kanako, on your right side. Kayatang tolda, kayatang luklukan, balo yun na kanta. Balo ko, o yan mo yung panayan yun. Metong nakong oras maranop, nandinyo papanayan, nabog yun ang mayari, ing misa. Ing ginuman at iliyak kaya kayo. At kaya kanti mo At rin. bendisyon na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing igpa at ing anak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa ning Santo Rosario, mayari ne umen ako king kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos. Happy Fiesta, ing Santo Masayang Rosario. kapiesta ng Santo Rosario.